Kani Gadega Pati CTV. Meghalaya Conscious Citizens Forum, but Meghalaya Citizens Forum for Human Rights, henne kasngi ke Shitarik Uluber, kila pelong ye ke Jelang, haplau jong ke Balika Hindi Vidyalaya School, kaburan haketing road Shillong, ban persya alor ke Jingsha Thombor, kidkot ke Sang Parivar, kibadai kidkot jong ke RSS, hakidkot jong ke Communist Party of India, hakjela Kerala. Habayakran bakinong patay ke bor hadin ke Jelang, ubak teli bor lang mertong ubolong convener jong ke Meghalaya Conscious Citizens Forum. Ulang bakani ke Jelang mentakasni kalong ban penpau ke jing persya, halor ke Jingsha leben, kidkot ke Sang Parivar ha Kerala, hakidkot ke CPI. Kaseng ke barang sotiet, hakane ke ri haus nam kakandai spa sanpuai. Henry kini kaseng kalamur ban penpat penprai ke Jinglong kawai hakari India. Hakajo ke por kini ke arseng kin sapa da ke dorkhas so presiden kari India, baun pa token bat ban penstom ki kan hon ki bamot ban paria ya kari India. Ya kini ke Jelang hakani ke sini la penya do ba bi kongsen balayo jingkran ru no SP Sharma ubalong convener jong ke Meghalaya Citizens Forum for Human Rights. Hadirin ba ka CPI kelas sedang mensutit hapok kari India sem kandai spa sopuat de kelas sedang ban penpai bat penparia ya ka Jinglong kawai jong kari India makari India kari ka ba long lai lui ha ka ru kom perkat padany ka long lai lui ha ka sansha ka khadar ka long lai lui ru ha ka perkat nem maka nakaliang ka Sang Parivar niki khot jong RSS ka thong ka jong ni ka long ba min wanra ya ka jing men sim ijri wei po wei unong India kam watla ka don ha ka no ka jingej ini long ka wei ni dei ban ya burom ma kliang bat ban ya wanra ka jing ej da ka ni kentiu ka thong ka jong ni ka long ban kentiu ya ka ri India sakari ka ba painbor akmat okay nomor ba kumbalong kini gisni ang lagi senam ke dia makin lagi penai ru ni nakaliang ka Sang Parivar nakaliang RSS ni ka rangkap ni ka Meghalaya Conscious Citizens Forum ni persya ya ka Jingsha penyap bat ka Jingsha leben yang dikhot jong ka Sang Parivar RSS di po Kerala di Peremjur ya kani ban nakaliang jongi kum ka forum rangkat or ka Meghalaya Citizens Forum ngin pa ka memandom chau presiden jong kari India balong pridu jong kari India baun pej penia bat ban un sim ni ka kam ka bakongsan bat ban un sen ni ka inquiry ni ka jisa inquiry bat ban pensitom ya kino ki seng dan kino kan hun ki bamut man paria ya ki Jinglong kawai jong kari India. Hakawai pat kaliang u convener ke Meghalaya Conscious Citizens Forum uba tei bor lang merthong ulai thu ba menta kasi ka Shitarik Uluber arjar khatnyo kadai ke jingdap khatnyo snam ke jingsara bor uba rejoicing khongsha uba na umnyo tmar uba dei unong ilam kaseng kasi riwar mingi hakju ka por ubalong ru dukot jong ka RSS ubala sara bor na yeng sa ju na jeyaw kat hadu ba omsem na lap ya kamet ju hadu menta nalor kene ula ongru ba kaseng hadu menta ka sa ka umdum namar watla ka CBI ka shimti ban toket ya kene kam Henry kamparla ban pensisya ya kibriyo kibran keti. Menta kadai ka sngi ka ba we na ginong yalam. Jong ka sengkasi riwar mengi ba rejoicing khongsa bolong ru dekhot jong ka RSS bola sakit nap hakine news nyam bala dep khat news nyam bala dep bat menta kadang don hakti jong ka kut ane ka CBI bat ngi na kaleng seng ngi yai angnut bangin yo ya ka jing besar ka bahok bat ban pensitom ya kino ki badon kti bat ban nakaliang ka patu nakaliang jong ka bor jong ka an bakam penstet ban sim ya karai awede ba kana kunta namar ba ni ka patu ba ni kum gilong India radang gilong nyam kasi magilong Kristen Hindu Muslim lan gilong kano ru ide ban ya burom makliang bat yidei bania namar bangi im hakari pasin chalai lui te ban thombor bat ban lebor yano no kamdon ka hukum bi kumutan maka ublei hula thau ba baro ki ben ri ho puthei baro ki ben ri ho India idon la ka jong ka menta idon la jong ngai te nakaliang gane ka sang jong ka forum i penram jor i jing dia po Kerala ya kane ki saban ben Kani Gadega Pati CTV.